nhà tụi nó thì ông mặt ôn tiết băng hả bây giờ trời vẫn nhỏ băng hả nước tung hay dùng em mua vô khai vô tao để hẹ hào nó hay vô khai vô tao học slap the miu ram de bon riu ma te ni tao học slap the miu sa te một đợt lu đúng không tôi đang khen đằng em cepok lah mi tang tip kam nuk khai gitu mi cepok ha tai leo he ha pok do kendang aja kau ni leo he ha yo he bang đang khiên tại vì khách vào cái món để hẹn yo em pelang tang ini suama Hey everyone, welcome back to my channel. Temen tu yo open UAP. Ya uchada di news dia unu tit wi peleng ma ya usde tit peleng man tu te ni ingredients pen MK ma unu tit wa khaja ma to sni wa to hab slap da tem ar yo that o te yong o te ched o sa ma di yo that o te the that o nang te yo bo dang yo bam stem ko vi te wa to em sni slap te yong o te ong ye si o te ched o chi ched Teo nu tit wa khaja to sni le bitem ini tiar pen MK moyo pian so dhania ponur sun di slice o mar ta pentli di slice o ni de bitem sumrit de bi peleng wi pnyang teo MK mama te yo cheda man tu yo stia egg mushroom fry te yo pun wi piet te ini yo pnyang a ini peleng little liau ada tapi ni jor yo sedih di kata tapi ini hai penyang kata mau yo piada yo ono smooth sun dan ini style with cara mentu ini kalau style buat cara dia mah dia ni baju manja cat bang harus cat dengan mirkam dan ini style lekas setiba dan ini simple ya tanggal bang hasil dan ini saya rak so tiap ini kiau so lo Ini dia. Jadi saya ini fit. Ini fit ya. Mọi gặp chú. Kian din yo ijai ne man darap snap to man yuki rap snap to the whole simple length tu mod kian rema medium ya yo pagi sibian na liu so tadi ada siau ni dia on tu tak yo mi hau đó hơi gọi chú cho dấu sạch đỉnh nó
Ini emang ni recipe simple ha go. Ang wabang ha. Sila yo try one gani recipe. Ni to this is my mother's recipe ma. Nang kena yang ni baca ada isi tak for kit nyong. Arba ikit ini kitung. Yang satu vide. Earwood mushroom. Yang pernah orang di otot kurma. Jadi. Sauni udahnya. Ada hoya cuma. Oh my god. Ano? Ikit ini. Cuma. Ya, jadi hoya kan. Saya đập ọc của nó thì là nó mà nó hết băng hết bây giờ cho vào bắn nhỏ băng hả